GC News. Bima Obia Aquaba. Ahadia latest and hot news. And qua Ainamide Bremo. Anuti so we don't subscribe ya. Bomodia say we subscribe to the channel. What do I say over click the subscribe button? Now our belly notification. We are the side video be upload on the first person on Sabeka ASR video. I feel we are now like video no give us a thumbs up. Now feel share my offer so now when you be here now and somewhere else so I walk down the main I feel you be here and summer abeto your console. Reverend Owusu Bempa Eddie and Assembly Bria ye abroad ye GC. Kwame Bafo Eterno Sasu and Owusu Bempa Ghana Gas or also the NCB Abetuga. Nanuna ye Owusu Bempa Bontin Abema winning a warning our day and several donor Atuga. With the intent to mother Yukuti and summer year Reverend Owusu Bempa Eddie Atuga Fire MPP for now what say John Dramani Mahama. And the baby a year about now I dance the brady in summer. One casa or fast. Eye Owusu Bempa wose se nyame a obo ade no woma NDC fo we ni abayi a ene onkoso nya nyankopon bio de etoso mienu abro nya kura so se waja ne car ato na 2 ene car safoa wo de ato na 2 won fa nko wo a wo se NDC ebe we wo so fa o cabra na mun kobet mienu wuji ne sei catch abronye say o ma lusu kra wi aba na yato awia mo ma lusu wi nton kopeja na kan free ho because oni cash bibri ento kopeja free ho because me ni sa abronye o cash be 5 oh there be mo mun provoke mi o mu provoke mi o ma me news on YouTube o mo mo keka do mo keka na catch na so su Bempa say on kana nuntum obe ya on kana nuntum onye din what you say because me ni asem ne ka na otima wo twi no na na de ma no onye din ka chen sem so on kana nuntum mate dia mehu na maka no mo provoke me odi akura me mo de kana Bempa asisi ya enti onye din aka no na de ma no me se ka chen se ne ka na otim no onye anu ti papa ye tene se MPP be lutu nti kacha abronye so pa on ko fa ni fie kura mesi so na ye hwe so yo dipo ana wa bia memena hu se ne bin ni so o ye keto akra ns Owusu Bempa so odi agro abama de car na ba aha so o challenge ono so challenge se hwan o se den wase se nyankopon obo ade no so no ogidi se ono obo ade pa na NDC we power he will cease to be God okay onye nyankopon biem nyame nye nyankopon biem so NDC we ni abaya ns Owusu Bempa pa nyame obi betima ka se o ma nyame nye nyame biem because of a small political party nti nyame nye nyame biem because of MPP nyankopon ye MPP fo ngo nyankopon we num nyina no mo esna asem no ye ma me kejamfu aka no mo tie because o mo ye no mo se o masem o mo ye ro ade ameje no me se o mo di agro 40% ro mo nya e wo abatu wi mo o mo bo mo try papa ndi wo mo a prepare se wo mbeba ofie num ni ade no mo obi ha no oh na se abronye so de ne car kusi so ena ayikura de so wa fase ena se ene sa nyame pa wo se ni omo no musuo se onye nyame bi ene ka tire ne se nyame be ko so ye nyame no no mom no anhwe ya onu mom no so ye careful okay also very careful mate kasa onye very careful mate papa ba ka ndie mane mfa ma eno anaje ode dada na wada ma me pesa me man who say me mentano ni ni atem because me tana ka me nya ka de no ma no okay mentano why okay ba bi ya me akatem na maka papa obi asimi muse wasemi wo so mbe so o se wunim wabo Angel Hubert no
we be say me musa say wonim no na wakwa ba kirem say wonim no na say ni no kan bet angel ankasa me fa mani ko sua hu ne da minim tell you minim no cry social media no so na ebra wo share no discussion na dey discussion ofre wana sa no meka ofre me no o say Erade akasa kire no te on kan kire me say on the former president Mahama esa ba abedi di o man Ghana na Erade pese me ne your former president Mahama shia no man ye bribi mano asa no do man no action say nuntina o kan say Mahama bon friend watching Juicy News on YouTube. Mahama news all time. No mun kasa no mo 10 days o mon friend no o mo nya call bi o mo nya o nya sa call ba sabre na Awurade nyin kire o say Mahama na bedi president papa me say 2015 eno nya me ma me hu say na Akufo do wie na babu a de ode na eba nya me ma me hu na 2015 wonim de na ye me ma so kwa me amo na de sa the check de na ye no na ha atade e teme ene se de metie na the translator no kra said you tie that time now the compact man make abo say in control 2015 me ka se me na fa asem me mu du enti me pese mechanical subsidy so ano okay ama me kire mu mo bi eno na e koso stay pepe mechanical pepe also na ekosi the ma for the nyina ni okay enti so bi ka se na obi na che nkom and I suppose the practice of also the same Comacota and Baba Obi ascend one person didn't debeba or say Ebra won't say prophet in Shia no prophet now can't tell you many prophets one was so afraid one prophet now can't tell say man allow Muslim to be president. Okay, never. Oh no. Now some Muslims so be Muslim honestly nipa. Papa, and yes, I'm not in it you. And you're Muslim, and you're Yatamo. Debbie. Not there, come men penny. Can you trim Nasaya and I am here? Sabi, and come in call Chief Imam Fee and Conquerano. No credit. Sabi, send come in, ya papa, Baumiakra and Mammy. And Sabi, Yamin. Matt is a wound to me, my friend. I see a jammy like mammy, Minty Matem, because they be a 2028. That's not Daniel baby fufru. And you're done about baby fufra. So who did my temple done about was like that? Did you know best can be? Baba na obi baby say. The way I win NDC, actually swapper can say President Mahama, Moja Kra one in some yenu din komo ha was on fie so kra kan no be a Moja one in some Moja na paper. And nothing I know he and say more than no cry. Nothing no suffer you for that angel. How you gonna me? A catcher almost there. Here and 70 says so for to Bempansa. And a bush of Nicholas Duncan Williamson sat. Let to me a BBF and pass so. May no Mukoshia, a woman yase. And come say by Yaya Nema. And she fed your own to me for me a call radio, no any TV in a sack of paper. I fed your Mokoka, your Mecan and correct. But I'm no more Canadian, no money, your Mokoka. Nancy, your Moka and a sipper pepe. And you acquired as a brave or then come to the come to Nabem. So I acquired as a brand or 2 crack as an amotia genetic. I didn't know a motia genetic in Tono, onion and home umpire pa because me did send it fee, but from Bio, and so may be. You are watching Juicy News on YouTube. Hot news all time. Sending Tibifla Ukuga, Omusa, and the dinner chinesto. While here, Ubi Assassin Subra, the Nina Hosso. Papa, where you be say no cry be found. There be you, Papa. Men pretend me your default, the men who are found on American. And to call you no mumpire. Oh, okay. Oh, because me crown or Bamin says some memoir, me bumpire, Abuano or Stadion. Or premise to come extend the on ye. Okay. Because you soon might be with the fee, Omudinity. Me na minim, all patron I may have in the Mihuni. And I'm so I grant you, young pipe. Papa, sanity, send me your default. What you must say? Now more. Mostly also been party out DNA. Nanyami, a year, say, Mona, Moba Bam, 2016. I know the American Canadian. And Coforia, one who say, there be a oh, can no account, Uchra, a chill war, nay, Sardian, and Tino, oh, and yet, Yamidi phone,
wodi yaudie ewo ekira no na wanya bibia anso amfri party otin ba bie masakra ba beche no tio ekira ye kire me no gwana no ayi ma ayi kejemfu a wa wode hye oba no se papa no onimde utumi ye asem no waka ba obaye ho adwuma so afa na akwaye ho adwuma na onde obesese mu obia sabi emeka bibia ntia na wobeba nchen na wone wakura ba bedi nkomo no akase adwobre papa wonim se woye nyame sofo de ntia na mekasa na meka kire me na mpese me mo hu se ekye no mo kire me na nya ho yaudie na me de ye de me oh okay enya no ho yaudie na me de ye de me ye no enti omu die no ho mfiri mu because the hono enya no se no de sabe ekye opa ba ama meja ama nak oh okay ama me se vice abama story on samia uku ama sabe chopa kra koso o ma story dem ho ama meja ama vice abami fie otaba mi fie pa ni problem enti nya kire no asem ba na nse ya na me no di nkomo na me busa kra se aba no hwan na obawini 2024 elections e ma akra kan se ndie wo mfa ntudwa waka se de obawini wa wonim waka che nipa no na wo mfa ntudwa iti sa abra no waka che mahama ho Zimijro en koma statia kotwa che na nyensem nyina na meka no kasa fidi to oh okay en komo akoso ate sabi me obi a mentwantro hwe me ka no kra kire wo se ya papa mahama asema me ka ye no me ditum pa so otie no gidi enti ana mo obi akoso ache na me mpese me biebie ne ma so oh okay openie the same Samuel ya Nyamika structure and say on stra solo on watching Juicy News on YouTube. Hot news all time. Samuel ya so no Nyamika structure and say on stra dividing na obi used to the feel no the ono David Ababe tena kunya no so nti on stra ni na mo obi ehunu ama Samuel kraka ches e ka se se me ko na ohine so hu se me ko akwakotra obi ngo amra ba be ye kena obekumi o na onyame se dafa aboa da kase okwa sacrifice na ya nwa ko hyeje sifie ho na kosra David ngo na ye akwankyere na machero no ma David because ono na me pese obe take over after Saul because my reject Saul the same Samuel it is a Samuel ye no onye fake dia adenti na me osu bempa ya me na me so ka se MPP ba power na fa duru tembi na nyankopon se afa de nya MPP bi na NDC na obe tag me se me fake Semi fake dia na nsa Samuel munyina ye fake o. To mo ka se fake no munyim dia kostu sunsun mu. Enti yo mo keka no munyim to mo ka o ma no ntum. Na me dia obedi matem ba me fiu. Na esiwi a na wanka to watem didie no wachetere de abbo yem na de anante Ghana. 7 December eni akiri. Ana nya me nko na meto aba no. Yehwe unyame tumi ene se de tie. No bi so otumi ono se otumi otumi a ya be mani pana hu se ye wo levels nyame dwuma mu no ye wo levels said ye pork kan o se onfo na papa eye naturally ena awurade aka se yewura mahama beba ana se bibibi asia etia oman ana nyame di for because okay who can say yewura ba omi akura oba ho enti bibi asia ebia eye bibi wona famu a eno ne ntimi nsakwa na anu ame ne udi nkomo no o kan say de obewin no wa yi ni tire ho o sa hye space oh na say ya papa John Drawman mama o do so da bia space ebia won ho ka je so on hye space oh dabi anya no ka papa se o hwehwe footballer woni mbọ pa ti se Cristiano Ronaldo eni Messi mo ana se Gaucho mo obetimi de nani ahwe bogun eso no obobo na fanifa se be obetimi abitiu enti no papa ye num se ya matured e wonyame mu no se nyame trese anya ade bia wodi agora o ho be kire enu ti a work your wise is enough
Okay. Na MPP for no. Pa omu di matemo social media ne so no. Me see so ma nyai. Na me tumi ka kodura Ashanti region. Ashanti region 60% omu nya. Omu so omu pe 80 something. Omu di agro 60 omu nya na Ashanti region ho. Omu di agro memo ma hu se strutu ekuta wusu bempana no hye. Omu ndeme. Ankomu eye nyansafo pa ankomu tie de omu maame ne kan ye no. De maame kejamfo akan ye no omu tie. Ba de maame kejamfo akan ye no. Me ni ema bi ani mpaebo. Me ni MPP for ma bi ani mpaebo bi. Oh. Ba de maame kejamfo akan ye no. Ono no ye obata ye onim nyansa. I was thinking krofo bi tia no. Because o say suppose member ni enim no. Yes me kan de tumi ho. Tina me se Paul say ahoaho ahu hia be du tam bi ahu hia. Paul ne kan sa. Em se du tam bi a na papa one na wakasi samadia ana nkofo person mo kire se ase oye efinya bia bi ase oye gatama dia bi no bia atwe e person phone e bi sina ma no odi osu bempatem social media no am shen come say MPP ni die ane Wada afi bedu na setan ne ba mo so side adi fo juma die die munya mo na papa we ya wo kan papa we ya wo kan aka 2 months esikura sa bibie ni wo betimi asasa papa me say NDC be win election we stupu munya wa ben enra na me hwa ade bi akwa bi ya se friend of friend na tima hwan accident dey ono se sunsun ye omukotia ba bi na me ba ho na me be so ni kotodwe so o ma me angel na me hwe ni pa ho de to na me si waare na o me start nyam djuma kra na wo ya wo enen nkona ba mu ade otmase anonti papa sunsun ba di agina no emudo na semu na nka menti ase o papa ni patram he me because of Nana Akufo-Addo ni MPP nti kofo di to ba me so e be shutu me teka ai uko kumase no aye ho nyina ma esutu ntimi anka me ka papa me nam ho kwa o se me dwama no mo ente ye nkrofo bi te de ma kenton be group wa ba attack me a me nam ho kwa papa wo bi papa pacho utie mitio mi fia mitimi krofo pinim ha me obi a me yo hufo a anka me fifia because imagine some krofo be ba me so attack ba me tie ya me fi ha kra me kana me ato aba na wi asan me fia me throw bi a o because my body when I'm physically and spiritually. You can't. Continue me. Papa, sabre no na o kan se moja wo Excellency John Dramani mama on. Na ye die moja no okum nipa ana symbolical na ye die moja. Baby papa say ye kasa ya kasa bebu onyame o kasa abebu. Okay. Eduru tembia onyankopon timi ka bribi ba na ye abebu sem no de kasa. Ene Yesu Kristo kura bae no timi ka asem bi ehwefo ne se asema kan ye de ya ante ase o se bi no hono ma ye de amom so mo nte ase ade bi no ma ye de amom so mo nte ase na Yesu akire wo mu asem no kan ye no amom ma te ase ba mbonte so for de na Yesu aka ne tra e de akire wo enti ye pese moja wo bi nsa no nche se nipa na kodi ewu what must say unni obi ne family background and unim dia kosto na busuam ti se brebi atwam na nkrofo kase na Akufo-Addo ntimi ya president da edi ntina na o mo kase na nya ntro na o mu di o ba na brebi akoso ya bompe for 9 months ana na Akufo-Addo yere ka ho bi and ya de dane ne yama papa to become a president is not easy o na I am a failed nya me this hard dom na dom me nya me aseda chira me san ne yama no timi ye ti bi na mra me kejamfu e ka no na okasem kese pa wo so bempa yenim do betimi aye ampo papa me se mi pema na ka so bi be president o ye ge obeye okramum sa me papa Archbishop Nicholas Danka Williams African countries so many places ero mo kotwa ba ebi bi fa plane ba no ho no afrem na me ko obi anim enya se me ka na aircraft ko obi anim se bi sa akoso obi obebe bi a me ka so obe yini bi akoya no ampa esi papa so esi yo kind sana esi papa mama Musa edan no a yewura bawumia ba wasori no asamba na aka kire no okay be pa cho oba asori be a wasori de wo besra wo no oh so me ka say oye good man okay yeah
O wa kuma pa. Ai, me ka so wa kuma pa. Say no nkyere say me say obey president. Because obi wa kuma president. But o ma pani Muhammad ye me say kuma potenti. Onyankopon to asade Ghana konya na ma no. Sa so de tie. Oh, okay. Papa na say we ya wo kan emo ohun say ankoba say because abato the individual na ekoto. Papa, asem we busa me say abato me say mienu 2016 busa be the same thing. 2022 busa be the same thing. Me ka say 2020 grad o tiam ka say hey because you must so down there ni me fie dey. O say mama ye me so asore nine. Sometimes na papa John Dramani mama na tia konya so. Na me ka say o say hey papa o see me twa so na me say ye to aba no na nkofo de petrol ama so dan ho ahia ye boba mo ma be hie ni afia bobo wi na obi ade ne petrol obi dan ekogu ni kam papa me say de maka de bibia ntimi sesa no hwe uni Ghana for ne be to aba o but e nyame na decide abo na na mpese me ni party ase no nyame on fa wi ase we ntia bronsam o Ghana nyame ma wo man Nyame emma ewo man mu pa Ghana yo Yakupon favorite o pe wiase amama mu nyina amama ya nyame do mo pa Ghana ka ho bi e Ghana de eniama de nyame eni di akiro baba be obi be bu sase ekwan pa woni NDC fo enya ntokwa we kan na enei wada ni wani a kire wo mu wo beka se na ne wo party ananka wo mu no ada na bibi kura sia umompa ye nche nyame se de Hezekiah bo mpa ye ma nyame di mfie kan ho no sa onna ne niam ani papa sama Nathan eka so nyame de ahini na ma Solomon Adoni Jankrofo bufuyi ba time ye di Solomon etna kunya no so na Nathan mu nyina wo ho no Adoni Jankrofo nyina so ko hobi ekokobo mu ase Emma Solomon. Omobo mumu ase ma Solomon nyina na Nathan wo hobi. Na Zadok wo hobi, na Benaya wo hobi. To mu nyina so je emomu ase ani bi. Ye mpese me kire ne se. Papi. Enya party, enya party. Na me won hwe party, ya me wo hwe oman. Na Nyankopon o choose se me de amamu na ama wo ya. Onipa bi antimi nya ho hwe. Enu nti se MPP o se NDC o, de me hu ye ne maka. Na se bibi ohonoma ye betimi aye e de asesa ye maka no a nyinhunu ade e betimi de asesa no enti to MPP baba mpacho me bo baba mpacho se me ne wo kase na ebobo be 10 o'clock 1 hour time na chairman Stephen Tim nie ni general secretary Kodua nie na Nana Akomie nie na empo vice president Esther Berry nie yewura na ponie wankasa wunua ba na atoshi adonie na empanifo nyina ni MPP ekunu ni Sami ekunu ni ade wo nyina nie papa wadawroma ye bunkotodwe dane bibi me enipa obobo mu nyina din edi a wabo ma ama makoma yajo na atochi mame kan se mbi kiro papa mesinya ya odira mde hye nkom no de nyame ayi a kire me hwe mesia de we mi hunu 2015 adenti na mi hu sade we 2015 na men kan ya hwe onim de nti a afi we me yesa men hye nkom Debbie because oni maka ma because of nim say enkom ten en favor MPP kediyo ba me nya MPP stofo so now I was trying Baba na why MPP so for that? Me MPP so for that. Okay. But Edina Obo empty. Now I was trying send Kanyama bedane. But papa, me cannot crash row. Onyame decide wi. Nyame omu nyina ba me che said dey enye yi. Ento mom prepare so mu ko opposition. Enye yi. Wo de papa esi nyina ete Ghana krom. Me ntu kwan yo. Abato no me metu bi. Ye bobo ametie bi ye behwe yo difo ene de wa bin baba wa na o se nyame du ba bia otimi sisana dwene enti wenu se bia wo mo be pa chew ana wo da o sa na awurade aka cho se mako agya usu wadama
ko ka kire me man ni se masesa madwene papa uni nyame asesa na adwena ma baabi adu no ene de wayi a kire me no eye final bibia ntimi sesa bibia bio to cut a long story short bibia ntimi sesa bibia bio papa eye yewura na dan kwakufu ado edu baabi a na one ne nye fine ma mengusa saa enu na awura mu a ba ba hwe ba omia so ana ba omia na nkasa no ede ne ho ne ho a eye fault a wontumi nwani abai mintumi nkase bibi on ho a eye mfomso anti ontumi enwini aba no but eye onyame decision meme ye nyame akoa na me ditum se afunumu na na Yesu tene so no baabi a ono no okopa ya na e boje ne so no enye afunumu ni nti ana Yesu ntra me de me te se afunumu e wa Awurade Yesu anim ti baabi Awurade betimi afa no ho na me so me fa nti baabi onyame atimi afa no ho na me nam nti nyese bi asebe mpredi asawo yawdie bi a me di na Kufu Ado ho ana yawdie bi a me di o MPP ho enye yawdie mesra omunyi yawdie film no mo mayen face fact e wosunsun me de ekosusunsun na me ka kire wo mo abatu wi ombelusu enti omo ko opposition omo ko prepare yi e bia nya me besan mo maba na omo lusu no mo san ba me nchen a e bia metimi aboa wo mo ama e bia 2028 Papa John Dramani mama wie na mamuo no a na so mpese mo ba power wo mo san bra me nchen meche mo de ombe ya ombe ba power enie ayi papa mami ensa ni komo papa asabalan yeah papa na wo kan se mi nem se ho na ma papa nti ne masa afro baki the pacho na me ka bibi about sofu penny bi afa no bet angel me hu ne da me nim ne da me wo na me nya call efri ni ko ana o se Awurade akasa kire no se odi o man no esama Ghana your former president Mahama na Awurade se on kan kire me osu bempase opese me ye bibi ewo o ma pedi dada Mahama abrabo mu na odi Ghana kunya no etenensa kana o betengel na frɛ me kache me no no afrɛ omo akache omo so mumra me contact me no mo contact me a metro ma dia omo nye nyame dia kunya na besa ma ye papa Mahama na me kan batem say odi bibi bebo mu nti hona anya clear nie mu say ho say who is that angel me ubet angel a me nim o hye kom efa ma ho e kire ye obedi nkunim ewo amabuo mu ni abatu yo be president na ne kom se bia wa hye e dia fa election ho ebem enya Ghana hanko adi America de o ka nkoko bebre Zimbabwe da bia o ka so aneti enunti ebra ofre me no na me se ka chense mate ampa Awurade so kasa kire me so on ne kasa kire ne se on frɛ me na on contact me enti hana me pese me correct emu bia wo bi the message bi aba say waba obisa say wo si abato yi Christians versus Muslims ana papa nyame mu Christian and Muslims nim die nyame nim ene so ma Ghana me man Christians or Muslims who na e ba ko ntiti munyi ntenya nuntra but e nyame decided ama of mine no sabri ene nyame aka ho asem papa na try ade no omde ayewo omo nyame hweo bare me ya say mehu bibi anyame ya kyem na maka e favor omo de no omo boje me so but am favor retiame ekaka sanse mu nyina ma abronye akotron so de ne ka ki akoja ho afai na tama nyame na me so hyenkom say fense MPP ebe wi ne de abronye no we en de se na osu bempa ye nyame nipa osu bempa no ye angel meboa papa me say abatu bia ba bia nyame be kire me se ho de be fara ho na me kan ko ena baba wama oman so hu anopai se the whole Ghana odifo bia ni wa ochen wo
Oh, Papa, nyame nkwa na me yodipo. Ah, meka ewa abatuom. Nyame nkwa na me yodipo. Edipo no doso. Nyame nsa wo edipo no bebre so pa. Ba abatuom die. Nyame nsa wo mo so pa. Ba de a person the fact my bench is no for be Ghana then enyesality. Papa, na lastly nyame dear men na ama mahama ne ho ate saa why holy na awurade de ade na hye ne sasa dear be ne si yesunsum fam na dear ne si yeso a ema onyankopon sa ka kire Isaiah se nko ka kire ohini Zekiah se medin fie dunum asa ka ne fie eno de odane na ne kire wo fasuo na wo bo osunsuru nyankopon paye se awurade hwe soma masom wo na wo hwie na bobodie egu awurade anim bedase ene asem na kan eyi wasema obisa amen no amen amen yo it's for winning and some year Reverend also be power day and some do na to ja what say yeah John Dramani Mahama year 2024 general election no odo na ebe yini south no dey some man eh abonye DC Kwame Bafo na also be power and some do na edi because GC News so and we hwe no so we now subscribe ya bomodi say over subscribe to channel sanse hadie latest and hot news in kwa era me de bremo afi we are now like video give us a thumbs up now fi share my offer for so now when you be here now we hu and some so also betimi a share what you fire and some we nyina ho e wo comment box ni wati in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.